Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kacau bunting dinosaurus brontosaurus kirik. No, 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 no. Oke guys, jadi hari ini gue bakal bikin video prank lagi. Sebenarnya sih gue udah bikin video opening di tempat lokasi karena di videonya banyak suara angin, jadi gue bikin opening lagi sama Priyatna. Jadi nanti gue bakal bikin video prank teleponan di samping orang, tapi gue marah-marah kayak kasino. Ya kayak gini lah. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kirik. Oke guys, jadi kalau kalian penasaran videonya kayak apa langsung aja, tapi sebelumnya kalian like dulu video ini dan subscribe ke channel gua biar gue tambah semangat lagi bikin video-video di YouTube. Ya udah, langsung aja ke kemana? Ke TKP. Ke TKP. Let's go. Yap. Halo. Apa? Apa Je? Hah? Gulet. Ayo. Meneng kena karo kita. Hah? Apa Je? Apa sih kirik? Oplok. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kacau bunting dinosaurus brontosaurus kirik. Oplok. Look at the top of his head. Look at his lips. Halo. Apa? Gulet. Hah? Sila pengen apa? Oplok. Hah? Meneng panci, meneng. Iya meneng tak tongol nih gade. Apa sih Rai? Aji gawe mata kita apa enggak? Iya. Ya wis. Ah. Kusire blenak gue koplok. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting dinosaurus brontosaurus kirik. Koplok. Look at the top of his head. Look at his lips. Halo. Hah? Gulet. Ayo. Ngende. Apa? Koplok. Ini ngending ya, tonggo nih panji wakil. Iya. Ah, langsung ngecek dulu. Apa? Iya, ayo men tak tonggo nih ke. Kerek. Apa Je? Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kacau bunting dinosaurus brontosaurus kirik. Goblok.
top of his head. Look at his lips. Parah-parah. Oke guys, jadi itulah prank dari gua. Kalau kalian suka sama video ini silahkan di like dan subscribe ke channel gua, dan juga share video ini biar teman-teman kalian juga tahu apa sih ya baru channel kita lah ya. Makasih juga buat Prastito Virus yang udah bantuin bikin video ini, sama Priyatna yang udah nemenin gua bikin opening sama closing ya. Siap. Di Instagram deh. Orang deh. Udah segitu aja video dari gua. Kalau kalian punya ide prank apa lagi, kalian bisa komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya. Ya udah, see you next time. Don't forget to stay humble.